Om Swastiastu. Angge para pamirsa kembali ring di jejeb genah rasa gar gitu manah titiang presiden kecunduk malih sarang Ratu Dedani sarang sami khususnya nih penggemar drama gong sane lawas utawi kesenian Bali sane lawas. Angge Ratu Dedani agem Bali sane mangkin titiang mewali jagi ngaturin utawi ngelanturan cerita drama gong dua ini tani memurde Raden Samudra Sakti saking seke drama gong Kerti Buanasari. Sane mangkin sadurung titiang jagi ngelanturang mewali ngaturin Ratu Dedani lanturannya nih yang ini drama gong puniki niki wenten titiang jagi wacen umon nggih sire-sire sane sampun komen ring agem Bali channel ketan nggih. Nggih sane mangkin titiang wacen-wacen dumun sane sampun preside komen-komen ring channel titiang nanging ngampura niki tan preside wacen titiang makasami ketan nggih titiang pilah-pilah niki minap sane beruntung wacen titiang ketan nggih. Nggih sane mangkin titiang jagi langsung manten wacen niki sane kapertama kenten. Angge niki majeng ring Gusti Lanang Jungutan. Niki komennya nih ngelestariang budaya Bali mangga tetep manggah kenten nggih. Angge suseme niki antuk kuratian Dedani, antuk kuratian Gusti Lanang Jungutan niki minap ring Karangasem niki ring Jungutan nggih. Ngelantur wenten Rusmiati Made. Titiang matur sukseme Bapak sampun ngelestariang drama gong titiang penggemar drama gong sami. Niki wenten kocap Sanjaya Dwipe Bara Budaya Sukerti sukseme banget ngelestariang. Nggih sukseme niki majang ring Rusmiati Made katanya. Aturnya ini Su Tante Ketut kenten nggih. Titiang lunas lanjutan drama gong Raden Samudra Sakti ini malih saking titiang penggemar drama gong Kerti Buanasari titiang ketut nggih. Rajeng niki beli ketut nggih. Ngelantur wenten Putra Nila niki sukseme tiang penggemar drama gong sangat senang malih mirengang drama gong yang lawas niki nggih. Mogi budaya Bali kita ajak nggih astung kare nggih. Budaya Bali iraga tetap ajak niki. Lantur wenten Ajirai yen mersidayang mangda wenten drama gong sani lawas minakadi drama gong Bintang Bali Timur lakon Ilo Sukerti lan I Gusti Madigetas Mayang Sari Chandra Kirana lan sani siosan suksema. Engge niki majang ring Ajirai niki nggih suksema niki. Lantur wenten wayan Ginease. Mantap, lanjut upload episode berikutnya sampai akhir. Nggih suksema. Yang usahakan niki jagi ngupload episode sampai terakhir kata nggih. Lantur suksema aturan titiang majang ring Agem Bali channel sampun ngupload drama Samudra Sakti. Lantur tunas titiang judul Segara Geni suksema. Nggih suksema niki majang ring Dewa Suradnya nggih sampun komen niki Segara Geni kata nggih Segara Geni. Nggih titiang usahakan niki. Titiang kenten taler tunas doanya nggih. Lantur enten Gede Sucita. Nggih Gede Sucita nggih. Mohon upload drama gong Puspa Anom Banyuning Kabupaten Buleleng dengan judul Balas Dendam miwah sanilianan ketan utawi DLL nggih suksema. Sane mangkin wenten Yanarte Wahana. Nggih suksema aturang titiang majang admin sampun preside mempersembahkan drama gong lawas dengan judul yang terbaru. Salam saking titiang Radio Wahana Sulawesi Tengah. Waduh niki saking Sulawesi Tengah nggih. Nggih niki suksema acara semeton Ratu Dedani saking Sulawesi Tengah doh bisa niki salam sareng titiang saking Bali niki nggih. Nglantur wenten Wayandane. Yen dados pinunas titiang mangda sareng videonya jero. Nggih niki ampura niki majang ring channel Wayandane niki. Yen antuk videone mina mewah pisan niki ngrerah kenten nggih. Kangge yang dumun bentuk napa setengah audio kenten nggih titiang upload niki. Ngelantur Nyoman Minta nggih Nyoman Minta niki tiang salut tiang penggemar drama gong lawas nggih suksema sampun dados penggemar drama gong lawas niki nggih.
Lantor Imadi Suparte niki suksema sampun nglestarian Dramagong titiang nunas mangde wenten sanes yosan malih inggih titiang usahakan titiang berusaha nggih. Lantor enten Om Swastiastu suksema uploadannya niki saking Nyoman Sukenase nggih. Diperpendek pengantarnya. Disusun dulu kalimat yang mau disampaikan sehingga kata-kata tidak diulang-ulang. Suksema dalam melestarikan budaya kita. Om Santi Om. Enggih suksema Pak Nyoman Sukenase nggih. Enggih malih pisan suksema niki kritik lansarannya nih ampura titiang wau melajah niki. Wau melajah niki wau muruk niki ring depan kamera gitu nggih. Santukan minap grogi kide gitu. Lantaran komang canda niki. Penjelasannya terlalu panjang sehingga prolog lewat tidak dapat dinikmati. Nggih hampura ini kenyampur sarang-sarang titiang nggih. Enten nurit ketut nggih suksema tiang tunggu lanjutannya nggih suksema mewali. Ngelantor enten sang putu Mumen Rider niki tampilan baru bro. Nggih tampilan api baru niki nggih. Nggih suksema ngelantor Mang Jus niki kok nggak lengkap. Dramagong samudranya kita minap nih lengkap niki lengkap nggih bersabar nggih titiang bertahap niki upload kita nggih satukan proses niki mulai dari pembersihan kaset proses pembuatan dados MP3 kita nggih bersabar niki maksimal paling 2 minggu atau minimal 1 minggu titiang sampun upload nggih. Lantur malih wayan Sumawa niki yang dados pinunas titiang rerah kaset Dramagong Kerti Buana Sari sane judul Sari Gading. Inggih titiang usahakan. Usahakan berkelana kata nggih niki jaging rerah kaset-kaset sane sampun preside ke arse ke request eta ngelintang komen-komen niki suksema terang titiang. Nglantaran wayan Dharma Yasa mantap Patih Agung favorit. Inggih suksema. Nglantaran Made Seni Ari kata lantar tolong kalau ada drama Bon Buleleng. Nah niki yang drama Bon Buleleng niki wenten beberapa titiang punya kasetnya cuman niki tidak lengkap. Ini berarti tidak ada mau pikayunan utawi requestannya akeh tapi banyak eta nggih titiang jadi usahakan niki upload Bon Bulelengnya. Nanging ampurayang niki episodenya ten je lengkap enten nggih. Lantaran wayan Edok Karisma niki Wih, Pak Pandi Buanegiri makin mantap, makin ganteng, makin wow. Inggih suksema. Nglantor enten Aji Adnyana suk semaning manah kata nggih. Inggih suksema niki sampun preside napi wastane komen-komen kata. Nglantor niki wonten wayah dana sampunan jangan terlalu akeh jero nggih hampura. Niki soalnya peraturan ring YouTube beli wayan atau Pak Wayan atau jero wayan niki yang tiang terdagingin video niki titiang melanggar aturan kita nggih bukan terpaksa harus titiang dagingin video utawi sekali puniki titiang sane sampun komen-komen ring video titiang sane upload niki jagi wacan titiang gentan mangde tidak menyalahi aturan dari YouTube nggih. Akan dipunika titiang rangkum dumun sane sampun komen-komen nggih majang ring Ratu Dedani agam Bali sane kayun utawi sane seneng komen-komen duweni kewacan titiang ring channel titiang durusang komen malih niki ring uploadan titiang selanturnya nih nggih Ratu Dedani sareng sami sane makin langsung manten ngiring arsa sareng Dramagong Kerti Buana Sari Samudra Sakti bagian pertama side B. Para ratu leng dite paman oleh dura negara. Tan wenten sios Ratu Dewagung. Ide anake agung saking jagat Metaum Pura. Ratu Metaum Pura paman. Nggih. Sapo sira tan uning kalih pawikan agung Metaum Pura. Dah kating biuh balu biuh warana kebaos kalintang sugih ring jagat Dewagung. Paman Bibi angin titiang Ratu Dewagung istri mirip Bibi subuh nyanan ningong kengken atori paman lobang karo ibu sandi Ratu Dewagung istri tapengan sane mangkin rasa tensido untuk Bibi jaga matur Ratu Dewagung nyapi awinana sapunika palu ngecokori Dewa Meraganom
Sane mangken wenten atur dane sapunika ring palungga Cokri Dewa. Napi Cokri Dewa kayun dados rabi mrika kepuri Mataung. Yang ning kayun turu sang baosang Ratu Dwagung istri. Bibi. Tadi Bibi matur keto tekeneng gelah. Bibi mirip ngesap. Kengken paundokan dapura kelawan Mataung purane Bibi. Ratu Dwagung istri. Dados palungga Cokri Dewa kantun eling. Duh kapan gelah bakal ngesap Bibi? Wantah Prabu Taompura wantah mesah duwene Ratu Dwagung istri. Bibi. Hei! Bibi. Apa? Sapunapi Gusti? Apa madan musuh? Kenyen nyai memusuh. Sapa sira matur musuh Gusti? Lalu enten tidak matur sapunika Gusti? Nyai busan subodingah bapo musuh raos sang nyai. Nenten Gusti tidak matur sapunika yakti. Sapunika Gusti tan ngiring ida Dwagung istri. Wenten titiang nyongkok tangkel lirike. Suwe Gusti ngiring ngide mebaosan. Dados kenyel bates titiange nyongkok. Kantos besah bates titiange Gusti. Hah? Besah. Besar? Inggih Gusti. Sari. Titiang Gusti. Saking nyai penyeruan sayang. Sing atuh buenane sayang bapo. Mula tuah besik nyai penyeruan paling sayang. Titiang Gusti. Nunyi ingat. Indek napi Gusti. Bas maru dia bulan jani. Tado nyai beliang bapo rok kemper. Kanton titiang ingat. Pican Gustine daerah nganget titiang. Kanton genang titiang ren gerobak titiangnya Gusti. Tone nangon nyai. Dereng. Kemana antuk titiang? Pican Gustine kelintang luweh Gusti. Sari. Titiang Gusti. Kayang rame-rame ini di alun-alun nyenri. Inggih. Jagangon tu cepokang makedadua. Rok ini kangen titiang mekekalih. Salok bukedadua ri. Mimi me kadene nak buduh titiang angen rok kalih. Ya, kini ri. Yen ada anak metakon. Orang bapu mau paicokin nyai. Oh, sapunika. Nah. Inggih Gusti. Titiang jaga ngiring ambas Gusti. Titiang Gusti. Nang mai je. Resep nyai. Indek napi Gusti? Sari. Titiang Gusti. Kena papu kene. Sapu napi? Jaga sakisi jepukin nyai. Inggih. Bodingahi. Sampun Gusti. Nah. Kualo nyai madan pisuri. Inggih. Kena kadia cepan bapu. Inggih Bapu sing bongol buta. Gusti nyai kambil kemu ke jagat Mataung. Nyai masih kambil ri. Oh, titiang dalar kambil Gusti. Kambil. Sapa sira ngambil titiang Gusti? Tiana bapu ngurah nyuang nyai. Dane Gusti Ngurah Wijaya. Nah. Mimi itu ada jero gadong titiang Gusti. Nah. Kena cepen nyai. Inggih Gusti. Sari. Titiang Gusti. Di seluwe suut nyanyi ngayah di puri. Inggih. Melalui ke karang kepatian. Mang dane si de tiket titiang tangkel ring karang kepatian. Apa ada di tupang tawang nyai? Wenten api rike Gusti. Mas tanda gadung tanda jarana gerobak babenglah. Tuh mekejang nyai wat sayang. Gusti. Man. Titiang jaga tangkil ke karang kepatihan. Mang dane titiang uning ring sane mewaste mas tanda gadung tanda jarane punika Gusti. Sari. Inggih. Maturnya. Inggih beres. Inggih. Nada. Inggih. Ratu Dwagung istri. Dados sahase medyosan pisan tatu wedanan palungguh Cokri Dewa. Ri sampune titiang matur sapunika ring dane Gusti Patih Agung Ratu Dwagung. Sampunang palungguh Cokri Dewa dikeles iwang penampen Ratu Dwagung istri. Maka yuktene atepeng miper nenten wenten manah bibiasa punika Ratu Dwagung. Dwagung, bibi. Wenten atur titiang ring dane sapunika. Sangkaning jejah rasa manah titiang kelintang ring dane Ratu Dwagung.
saja dadi buka atur bibi nih bibi. Yuk di Ratu Dwagong. Sane mangkin Ratu Dwagong istri. Indah yang pirang ngatur bibi. Diastunya sampun api antuk daning reremeh palu ngecokori dewa mali bos-bos. Sampun ang cokori dewa kayon jaga merabian ke mataom pura Ratu Dwagong. Duh bibi sang sayu. Duh kapan gelah bakal sida jangkep teken sebinaning musuh gelah bibi. Dwagong. Disampune. Titi yang miragi wacanan palugoh cokori dewa sekadi wawu. Rasa galang padang mana titi yang sare mangkin Ratu. Sok-sok gelah bibi. Bibi. Dwagong. Sari. Titi yang Gusti. Ken subuh. Sampun Gusti. Dur sama matur. Dicapak na bos-bos. Dwagong. Menawi sampun palah-palah ring kayun. Gege pisan Ratu Dwagong atur ituo. Ituo nyen matur nenten pajang nyujurang Cokor Dewo kegenahesane kaon Ratu Dwagong. Paman. Ya. Dadi disobani nyen kayon-kayonin gelah. Kengken atur paman ibusan. Nak benah pesan yen to paman. Dadi yen sing nyen wit sangkanen paman subakti tekening gelah. Deja nyen ngantos pejatuh karman sida paman ane ngalihang gelah. Sing besangkanen paman setato parek ngabeh linggih gelah dini paman. Sudarman pengabeh Ratu Dwagong. Patut mangno sida ngemanahin indek punika Dwagong. Sakewala paman. Di pelengan janini waktu dadi gelah inget teken pitutur paman yani sube-sube. Ada je paman matur tekening gelah yen sing pelih ban gelah ngingetan nawegang pisan Ratu Dwagong istri. Benjangan yanin palungguh Cokor Dewa sampun jejako munggah aneh ritat kalau punika mapi kayun raris palungguh Cokor Dewa pacang ngererah pejatuh karman ngelarang daging grehaste asramane punika linggihin pisan atur titiang mangde kedasarin antuk tresne asih kaden kitu je paman ngeraos tekening gelah. Dwagong. Selulut asih punika boyo dados kalianen. Yan sang istri kebaos wakmi kebaos luwih ring jagat Dwagong. Mangno sida jo ngayunin. Sampunan Cokor Dewo ngayunin runtik kesane sampun. Kawentenan ide para lingsir-lingsir para raja dewata ning uni Dwagong. Mangkin Cokor Dewo sesama ning para alit-alit iring titiang. Yan kedados antuk titiang sampunan pisan Cokor Dewo ngomarginin Ratu Dwagong. Titine sane kebaos empak Ratu Dwagong. Punika wawu sang kebaos peratnya. Paman yen pondok tu coba nyen kape kayun ban gelah sakewala paman kaden coba nawang Ratu mataom pura tu nyen paman kuino paman ibun gelah kaden ada ngeruntuhang wacana reh gelah coba nyen kepajangan teken Ratu uli kauripan nyen paman. Ido anake agung saking kauripan. Sajo paman. Dwagong. Sampunan pisan Ratu Dwagong. Dadi keto paman. Sapu siro nenten uning. Undok aku tuh paman. Ido anake agung ring puri korepan. Dakating tiwas nektek Ratu Dwagong. Yang kantos Cokor Dewo pacang kamet rabi mriko kejagat kauripan. Doyan tan wenten auku Cokor Dewo kawidi widanayang sampun raris ngulang kejabayan. Punika saneke mading titiang ring manah Dwagong. Paman. Titiang. Tunggu de paman matur kita tekeneng gelah. Besanget tadi paman ngenis tang Ratu kauripan.
Dong ni Ratu Mataompura sugih murah. Sajo Ratu Mataompura sing kuangan Arda Brana wibuhin balo. Keresep tadi sebeban gelang. Mirip gede tetombokan ane tampi cai. Nah, iwa uya cocok. Yaktis kadi wecanan Palungga Cokori Dewa. Dados syarat dane ngaturang Palungga Cokori Dewa. Manane sih dados rabi ke Mataompura menawi aku dedane pole penyogok. Sari. Tawangi tole. Buin kejap ada gigin jelema as makacakang beten kena gemalang amun nyoke. Wane nang ibangi na betul. Siap saya. Ini teh cai lobang karo. Tong gede sesuak cai ini dini. Mirip katonang cai wake loh dedagangan. Do mawenan cai ulat aloh nage ngaturang wake ke Mataompura. Do malu cai cagerna. Dong sabinaneng kitan caine nage ulurin wake. Wake sing belum dadi sang nateng ratu di Dapura. Dia Madu Sari Nyai. Dados langgana pisan Gusti matur ing ide agung istri. Kemudian Gusti menyai-nyai ring sesonan titiang. Guna apa wake ngraos dap-dap? Tekin sebinaning musuh. Apan musuh ketutan kawegiano lakar bang betuane madan melah. Aduh Sari. Ken mirip buta matanya ini. Ada paunukan suung jani dini dipuri. Memen nyai ninggal kumi. Nyaman nyai masih ngalas. Nyen mirip ngelah ekan tuh Madu Sari. Buena nyai pangresep. Yen nyai ngeraosan agung Mataom tu musuh. Yen wake nyen kasinangoh pan nyai. Wake mules sing nawang nyen sojaten paukudan saya. Wang wimudo jati nyai. Nisto damo nyai. Wake sing adelen. Mulut wak patik agung celik tanam muli jagat Mataom. Duh agung istri. Mau pade oli Mataompura nih bibi. Palungga Cokori Dewa tipi naye ratu agung bibi. Duh agung istri modal limpi ibon gelah bibi. Nyang kelop nyen wake dini. Mirip sangkan basang wake nelayak kaden nyai. Wake sing adelen wit tinutus. Bang sido je wake dini dadi matu-matu. Dadi celik tanam. Perayo amre. Tiak Madu Sari. Sido katur dino nejani kemu kejagat Mataom ketu bang tawang nyai. Agung istri Palungga Cokori Dewa. Yakni makdahnya ratu agung. Dan bibi sang-sang yo bibi. Alih kaene alu. Pangdu bener metandang beret, metandang babak. Mejalan nyai kemujani ke jagat Mataom. Pangdu peragatnya ini ulian kepelegana. Kasakisi itu meragat apa? Nenten-wenten kasakisi titiang Gusti. Duh agung istri, bibi hutang buka lawan kurini bibi. Ken. Mugu munyi seng. Nya majalan seng. Cepat. Wake sing sido bakal menjalan. Agung istri. Asampor sebuah sini. Majalan. Ya, seng. Cepat. Wake singnya. Sari. Nak mudiangnya ketap-ketap duren bapune. Titiang gerak jalan Gusti. Batas titiangnya pegel-pegel. Dadi limannya neng longsor dur tenas bapune ken. Titiang senam. Sari. Titiang.
Lumayan ini tuh subungkus bapu. Sing ada mula lenankin. Kemudian kena ini mula lakar Durjana tekin wake maka umahnya ini. Sing ada len lingis wajan bapu ni tampatan. Gusti, aduh, sampun titiang kenten Gusti, padam titiang. Aduh pontol nasi jah Gusti. Ken. Maksa wake nak. Ya diaskan wake sing ada nguwirangang dene wake sing bakal ajrih. Wake sing bakal sida mengkirek bena tambak lautan kengken pai depan saya. Ngalih dakin pasang. Lautan dakin wajib beragam nyai kami beragam. Titiang Gusti. Nak ngin jaksana kenohnya ini nih. Nak udiangnya kecil-kecil legak dur tunun bapu nih. Kenten Gusti, mana titiang jaga matur yang Gusti. Sampunang bergeda-geda dua agung istri. Meserot bates titiang jak meglebok rentindan Gusti nih Gusti. Tadi misi nyilat matis nyai. Meserot titiang Gusti. Beh, saking tua nyai ngabodayo. Nih jadi tandangin rasanya. Sampunang Gusti, Gusti, sampunang. Oh, bakat rasa sayang jani. Apa patut kuponing jani. Gusti, sampunang titiang sampunikiang Gusti. Ya, Sari. Titiang Gusti. Kadot yang bapu hijau. Boleh tan titiang ambil kadotan Gusti nih Gusti. Nang nen malu. Nyai jen klincak-klincak dur dulu ne kadot tengah hilang. Tan wenten titiang ambil pang padam tan wenten. Uliang Sari. Tan wenten niki. Ramun denya. Uliang nyai. Nah, bangke medepas nas ini. Gemalan wakil jadi lakar ngecak nas ini. Ngapi niki? Sari. Sekarang tiba saatnya entong bajel kubunuh. Sari. Nang tu penuh acum. Sari sakauni. Sari. Nang mainang. Napi? Kadot yang bapu uliang. Oh, Gusti merentah titiang. Mangdane duen Gustine kator yang Gusti. Sari. Mainang. Kaman batik juang dan nyari. Kaman batik juang dadua anyar. Ya nada nak potongan carentong bajel sing nyandang percayain. Konden bakat kaman batik kadotan suba kator. Kaman batik sing bakat juang, idewe bakal bangke. Ada betenas pegat suba, ada betenas jalan-jalan sore-sore. Sing bakat mentidang aturan duen Gustine. Sari. Nang gajum-ajum nyingi galang pusakan bapu. Intu man ngenen nasnya ini. Tu nyai madan metatu. Suwe duen nyai jaga kau pelung sing tadi megantangan nyai Sari. Pijo di pabeji tu pang tawang nyai. Nyaka kakak, nyaka pelong, nang udiang Gusti repot. Nanti jamak ke dewek. Gusti, sapu niki nge Gusti nge. Ya neng Gusti nenten ngangken wit pepate metaum pura. Ya neng Gusti wantah pepate rengda pura. Isari nenten purun ring-ringge Gusti. Sake wanten Gusti nyantenang ragan Gustine. Wantah pepate wit metaum pura nika dawenan tika isari purun ring ragan Gusti. Sapu niki Gusti. Yan sapu niki te pemargen Gusti. Sat makane Gusti ngemang tiang titi, bangsi dat tiang not ngeh katot yang titen Gustine sari mangken.
Caro sing taen ngiajak bapu megonyak Kang Ri. Uliang dan bakat bencitiang uliang duen gustine. Gusti kene nah isari sing patut sing nyandang jani ngeraos salus teken Gusti. Mapan isari wang jero dopura Gusti pepate metampura saat makane tiang memusuh kelawan Gusti. Bingung ah kengken dia petani sari pesu nyake alus nyake kasar tampi cutat jani kene tiang metakon tekenen Gusti nu Gusti melaksana bakal ngelemesen di dua agung istri sing tuh sing yang sing percaya teken raos Gusti yen jani nu Gusti bakal ngelemesen di dua agung istri nek jani tiang dini bakal luyut bangsi dari banyak dapura nawang tekan laksanan Gustine ritat kalai panjang mekejang pesu mekejang ngebokukul yen sing bangke merejak polone bangken Gustine nah siap nih kan siap yen ada jelema mejalan jele orang siap kakek kena Gustine latang saking jelema sing dadi bang pengajah melah mirip sing bungang jani patut panemayan Nyai Bangke. Nah yen subuh kene buat hitungan Nyai ne kena ban bapu nampi kena Nyai ne cari sapu napi mriki nae nampak ora kan Gustine telah hitungan bapune yen subuh telah hitungan Gustine jani kene yen sajan Gusti nu hidup trimut perintah Sarina Gustina pilih satu di antara dua. Yang bapu perintah Nyai yang nama musuh kelawan Gusti nyak Gusti noten perintah yang hidup yen sing megorok bang Gustine yen sing mecukur gondrong Gustine nah nyongko bapu nyongko nah apan pusakan bapune apan Nyai nah mare malah bang taen anak buah merentah bos ne apa pusakan Gustine yang sing apa kene-kene yang Nyai mulai pelaut Nyai ini tur ngancing lawang buka cari buka raso telah ngayone luwir kadiliak dudui dewek jelemoluh nyidayang alami dewek yan raosang caruane subuh-subuh musuh saketira krian mapatih agung tantain kapas nah apa madan liak duduk amun aku mirip Nyai ngelah dayan jelemuluh sing lebihan mirip kina songkoka sake walau apa jani patut tampenin Nyai antos tadi sing senggatu ni nyanyap duen bisu matutang jelemo sake walon tale akesetang bisu masih lakar ngerana yang jelemo bangke si walau padro jani gawi bang tekat jadi tu di tengah alas sake walau kene isen surat ini sing dadi adu anak nawang sejaban itu dua gung gede yaitu itu dua gung biang bang
wakang oipane. Bragot! Aduh, ya namone deh. Buat kemelahan kumi metau men. Irago man ngurus sing jani. Milu dadi anggota muda-mudi. Ne bong ranang teman hati ne suwireh. Muda-mudi ne subo angkep hitungane persatuan kesatuane jek sing nyanang orang melah ne tong ranang kena liang jani. Kirago bejani muda-mudine bakal ngae anu ilen-ilen apa ada ando senra tari apa kena suwire daerah dini di daerah Mataum daerah pariwisata uli kengken penyarat jani apa buen jani ada kunjungan wisata ne visit Indonesia ya 1991 ne bo amat ya ramen tamu duro negara ne bakal main uli kengken menjani muda-mudi pang mekejang syarat nyantep ngitungan jani ngelaksanin Pak jaga di dini uli kengken pangidang bersih aman lestari indah nih bu kesaratan kengken ya di Banjar kedlok di Banjar niki ul sing ado hijau ya hijau kade lakui dadap ya napo yo urus sangat yo bang paling aeng yo irago gepe belakang alih yo kaya tanggil hijau laku oh gigis nyebak kembungut engke lemo sing ten nyantep aja nih urus nyani nah apa urus nyani tuh di Banjar kena cini cai subuh mesetat itu di Jogja subuh mesetat di Banjar di papan subuh misi tulisan misi ada cai ini di samping tuh tulisnya misi huruf weh lemu huruf itu madan tulis tak patuh toh nih muda-mudi bakal ngadang rame-rame balian-balian senra tari toh kakar ngadang irago aja ingat mau balik gitu nah iya mau balik Cimilu sing mau balik cai milu dadi Pregino cang dadi Pregino anu ngadang rame-rame senra tari judul Ramayano ci dadi Truno Laksamana cang dadi Sang Ramo toh dap lena yang ibu kaena hatu cek mana-mana sing masang wih sudah de para kan ngatur ayah ring di dogong gede pada ngiring hijau lungo sing itu nak subuh atuh jang subuh pangpat malatian dijak cai milu cek sesai oren ya jang milu cai subuh malatian pangpat ya sing dia melatih lak katanya halo pon abu adop Pregino subuh adop dalangnya subuh adop lemu cek nah ya subuh kita halo ini apa cai pang ini oh nah seret singgir oh tak oh Sang Ramo do seret sareng sami iki wau sampun arse sareng-sareng lanturan Ramagong Erti Buanusari Sani Mamurde Raden Samudra Sakti bagian Saniaka pertama side B yang kira tidak dane jantos lanturannya nih bagian Sanika Kalih side A yang kira tidak dane kali pesan suksema terang titiang Om Santi 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 Om